swenzo haya tutu tiru tiba tutu onve uru nutise soyame wo ave tita yango tiru tinduru tuika shange soyame wo ave tita yango tiru tinduru tuika shange chiraketana bayi babaro tiru tindo hanilina uti ulano she se kimbe sun jo I tip sha imangone o lona bese hen joki tip television ne so lo la mem kwa ne wa yem pa ke so lo peve na peve yeme ya ka zan don kwase hemenu o tip television alo hen alo la me hive tip television ya hi ne shi ina za hemenu la mena bese msuma o facho za hemenu la mena bese wolun choi TV ne yange hi. Okay. Kawan was a sham. Sham so. Chancellor alun chive. Iva koka ekita wasla ba na. Gba ko la no de elinse achu. Ngonu na ka on da we mi achu. TV wange. TV wange kitachi. Na shen si hi alun na ha. Ando bute wasamanga waseshi. TV babelu television be. Na TV television ka a subsidiary of Kase Communications Business. Yo bagevelu nangevelu kan bana aka ki tribal joga. Zwatijela. Zwatijela. Na TV television, it's a private company, a subsidiary of Kase Communications Business. Mona te wasinengi ado TV kitachi singeze singe ishi semba hamma ta uzake uzwa o TV uzwa kwase TV uzwa TV kele msu TV bakitachi mona simba sunga wasimante wase to TV ma benda chuna gawase kwasina on the corner tindi yoza yo bagane on the corner tindi bevuzaga na ilu dana ba so was on pishi ele tindi te wase ma higene se value television usuzam zwati shi se wa kwa yes ti se utese akase nge ikiami bilu hatebo henega ngone na uyira wenyi se bana na ka ganga ka ganga ba kuha kwashi bana ne ka agbande ha kwa yanshimi ngone ne ka o mana makwa ya unenga akane chicha igba ka hakun bagane ye ka hakonga vinge dido bakoso ngoye ka jondo ngune ne ka umane ngere memi unenga ye bagave umure kana bagane ye igbeje mba nenge miga na sanse yo pishi msan yo wase ange dido ti pa higene sifati ola manzo wase hamma she pepeje sihi ake kasewa ma sihi ola manzo ti sulu waru na kati sulu nanzati sulu tankwahi sulu vinen amati sulu vinen swange sulu vinen amati posu adu ufati kehe na hamma ji kitivia semba ma hele na na lutesne mane shelu tesne ya timba beluki ya shin beluki won pa velu nenge fan kai culture wase nguhele history wase yomba belu faga alu ọrụ na ha vezuami na ha ko anene se we so on pishi and she seba kan se timba buluketa chi vetawe shima shi washima na ha jagba gatsa
silu tesin akati TV television global kitachi movies bakizwati movie kizwati ke yereyi anumbe ka sports silu tesin akara chichachi na ha silu nengi na ha ka silu nengi yo bagan bulu tesin lu salan sera chachu itiari gene Asians ba culture ve Hispanics ba culture ve kita was the Igbos ba culture ve the Yorubas ba culture ve the Hausas ba culture ve seti silu the culture of all cultures na gba pesi duwe kwa na hamo na na aka duwe ya se jeno ma se duwe ga lo ne kate wasi His Royal Majesty Professor James Ayate Mangowasi Her Royal Majesty Ngowasi kitachi mate wasi kitachi na keri hive TV television ever do it na siso molum bega msabasa kora do aya ka fese da vejira ka fese zanjira kora do shakwo o te wasi amine na akpama ono TV agene because unenge TV television ne zege kwa o se de yakbega na alo sekende tewese akwane tse ayinonga achu kwane ke nyare popo o luna TV o bapa wa nyare ke o nenge kwane zaheme kwashu pegam chi na ke yulu ame wonu akpama ono timba gene achu ba suwe tewese uzaheme na ko didone. Okay, so good. Hamimi ya hisha akpama on elo na ha. Umbu ya te wase gbadza hemene TV television ga. Yange za kwa na hilatu. To za mi hiji tame. Umbu ga yolu hele. Na hiji tame la. Akpama on pati chi ya ilo hobe. Bagan ba yame fati ovanga. Gomna wasi His Excellency Governor Alia Bayamba Yoruhwe okwa yo nengena senators ase bagan yaveva House of Reps members Bayamba House of Assembly members Bayamba atolo vese ato ijine ye ibomboga ato yava chicha itemajitame ka yangi ya bihi nengi TV television yas say live streaming yes tachi ya nenge na ha yelu udzwana ngoho utese tichi ngoho akpama ono ngoho umbu ya His Excellency Governor wase Governor Alia yamo helilam yamo lam o kwasha television ye do ngwan pishi shi ya umbu ya yava check studio ne e yasulu hinu elentomia na ya wesi pishi na ha mheme ete wase aheme nege une kiambi biruhene nega kiambi mimi ke kiambi uzaga ba television mo nege mi e kiambi biruhene ke kiambi biru CNN ya ngore ne ka yega na ha una aba tondo kwambe ubun studio ya akpama ono ro olu ne be me ono wase aluhene chicha ka aba tondo kwambe ne one was over SGF Senator Akume so governor ga overtondo kwambe senators ase former governors ase balon bechicha vesen bativ shi babe feyi ase tiv otie ase babelu ma he ilu veve lo ko tiv hamo na wana aloho chicha veva babe feti ovanga ve tindiyo unenga hachu yange se wako mimi yange te wase to ti zualo hune yange une hiu kan pe maive nyare anonga yam kya ahip ti television masilu hene pa ato hemela atesi ti kitachi kwa nene kakwa
ma ka kwa wase shika kwa were kana ha umbu ya yange semba si duwe kwa ne haji tam gwamna wase ya use hesitate ya hesitate ga ya ka wona kwa ne za hami ya ka won ya hiusu TV television yem hami na ha ya na wakwaga ya na kwa wele ne ka ne na ha vele yenge sina jiji se akpama ona TV all ni SGA, former governors, senators, former senators, House of Reps members, former House of Reps members, House of Assembly members, ba ya su chi ka akpama on tega TV chi kasema no su chi nheme ve adose usunte wase nguho TV television na ha aye kwami uwele aka te whatever TV television ele ora kwolu uhihi emona zwati balamen zwati ga semba lamen zwati ga semba ngere zwati ga batesen zwati kimi aklanta je ka egbo sinengi shami shachu alomo hen uza Brazil umo hen uza South America oda blowing ve zobo tu kwa babe hakwara ola amzwabe ve gama be kenge ve la mawe olova hivesia se pasela amzwati ve se ve kwa ve la amzwati ve se onenga na ha usela amzwati la kanzanga kwa kako hihi jela la mengere ma elene kati la mensha kati olun history TV yes TV hachu se fa nefa kwamba ye ase chi na ha aka anube akala chicha chichi wane yo ngava chicha on television se so pampa se o pe sha o olun se vo she zahemen so zahemen akwo dido ne TV television she wese se nenge ya gempa se Europa uwa wala mabese ba che uyemia lamate sha iron ese masu elenve nzeheme maluva ketati ya masalam na bese ka ko wa before some more so pishi akanga zanse heme sanga ko ganolo zanse heme ya ba mare kramba tesemba yega anza zabe heme ba zege kwa wolu zan no gnu vi pishia ba korun ba ye ase nan kpan kleji le gene se lumi ase bu ne she alwasi nenge ba ye ti ba ineve lu kpan aka ngra na ba pesu wo kwa shami sikla lu vinga shachu aka nanga na ya ba ye mba ne kramba yan iza hemenga ba gane kaida yeje wuwa takra na ha ba mare velu ya masulu nenge sho tesemba yewase masulu nenge shepe ajile mba yewase ruza masulu fanu boki mba yewase shachu kwanene kadzege kwa woluza heme kitati lu kolon mba yewase lu yemene mi ba kpan ajile ki itiange dido ka kita wasu Nigeria tsega mbaka wo baki Italy ba in Spain ba in South America ba in ba everywhere ba yemeneve mba yeti especially ba kaso kwa ba no so kwa aspia ba gane ya kai mo kai na zuwe we takla on the corner wasia eda zuami. And on that note ba pesusu o pastor ase jim just su ngo wase Her Royal Majesty Professor Mrs. Ayate amo hakwa ne tabla kada zuamba yemba eva mi ngo hove kegbunda ove hideve luwe umaya na ha aka ga pishi asulu la man shamia elmo na ha yomba be fe aka ti pishi sulu vanave
sha avin posu veva lam kwauti o pastor veva pasi semba dua semba ba dua pishi semba Catholic semba evangelica semba a NKST semba ba dua banchi vele ana ba dua velu van pasin se vo se va to si hi sha te was on hi lam ye na ha to va lam akaru zan hemi kleji ve chichachi alam ha ka ne ti ve ungwa koru zan hemi ya shi bavulu kuranta wasi paveva elchemo na gomna paune lam SGF wasi senator akume paune lam House of Assembly members as bapeyon banchi bawandu neve hemela veva lam na ha se fa si hive si za ta wasi hemi si za ta ti hemi shi si wasi mba ye wasi shi a hidelu tesin zwati ke makranta mba ye mba ve hi ofa abacha ya hi tesin sila kwa uhihi ushawha ushauta botwe ichaka dangira na chicha ngire boye toho do boa do ye toho boa shika shawe po fa kwa se kwala do shen kanguga shengu yanse anga na ha yashinsiwo na ha yange gene kwa suru yiranwe ulamana joyoti hin studio TV utire nyaya ke pese kusu jene msi su joyeseti Tiru timba won Tiru timba won Aya tutu ne ka uno